تا مدتی که من درباره بیزنس گفتن سر میکنم، کتابای گفتگی من شما باید که خوانید، دو سه بار خوانید، بسیارتر خوانید. رنگ کمی چمپیون ببینید چه خیلی میکند، دائما مشق کرده میستد، برای همون وای چمپیون است، برای همون وای پیش قدم است، برای همون وای به پیش میرود، برای همون اگر شما خواهید که در همین ساحه خودتون به مانند چمپیون باشید، شما باید که همین صحابه بسیارتر کتاب خوانید. این به حد ضرور. بنا کتابای من گفتگی، کتابای یادینی گفتم خوانید تا من و پولا، کتابای راههای ثروتمند شدن در تاجیکستان یافته خوانید، کتابای دیسی شگاف как стать миллионером территории СНГ، این китобҳо ёфта хонед. Стратегия мышления богатых и бедных, тоҷикиш ба тарзи фикронаи мардуми сарватманд ва камбағал. این китобҳо шумо обязательно буданаш дар кор. чиба ки шумо ина хонда майнаи саратон тайёр кардан гиред. ҳамон муддате ки кор карда пасандоз карда пула ҷамъ кардан мегиред, ҳамона ҳар душа якбора карданатон дар кор ки то муддате ки капитал ҷамъ мешавад, то муддате ки сармоя ҷамъ мешавад, анакун фаҳмиши бизнесменам пайдо шудаш дар кор. То есть предпринимательское мышление мо мегӯем ин чиза, ҳамон чизам шумо ба каллатума ҷо шуданаш дар кор. Мана мисол, одами камбағал ба пул тиед, пула чӣ кор мекунад? Пула расход мекунад. А одами сарватманд пулаша гиред. бо чӣ мешавад? Баъд аз 1 сол мебинед ки бо сарватманд бо пулдор шудагия. чиба ки бепулӣ ин нишонаи фикронаи суст доштан аст. Бедность – это показатель ума человека.